Martin Luther King Jr. yavukiye mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia mu majyepfo ya Leta zunze ubumwe za Amerika ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa mbere mu 1929. Ise umubyara Martin Luther King Sr. yari pasiteri mu itorero ry'Ababatista. Umuhungu we nawe yaramukurikije, yiga kaminuza ya teoloji, ayirangiza afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD cyangwa doktora. Nawe yabaye pasiteri ndetse yaje gusimbura se mu rusengero yayoboraga. Ubwo hari mu 1954. Ubwo Martin Luther King yari afite imyaka 25. Kwigisha mu rusengero ariko sibyo byatumye amenyekana. Ahubwo mu 1955 abaturage b'Abirabura bamutoreye kuyobora imyigaragambyo yo kwanga kugendera muri bisi kubera ivanguramoko ryari ribarembeje. Iyo myigaragambyo yamaze umwaka wose. King yakoresheje n'ibindi byinshi nk'ingendo z'amahoro, kwemera gufungwa, yarigishaga cyangwa akavuga disikuru bikagwa ku mutima wa buri wese. Disikuru ye yabaye icyamamare ni yitwa I have a dream, ni ukuvuga ngo mfite inzozi. Yayivuze ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa munani mu 1963 mu myigaragambyo y'akataraboneka yabereye mu murwa mukuru wa Leta zunze ubumwe za Amerika, Washington DC. Iyo myigaragambyo yahuje abantu barenga 250,000. Ni ubwa mbere mu mateka ya Leta zunze ubumwe za Amerika umuntu yarahagurukije imbaga ingana gutyo. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Aha King aravuga ati mfite inzozi z'uko umunsi umwe iki gihugu kizahaguruka kikumva neza kandi kigashyira mu bikorwa iri hame ryacyo rigira riti twemera ko uku kuri kudashidikanywaho, ukuri kw'abantu bose twaremwe kimwe. Mfite inzozi z'uko umunsi umwe abana bakomoka ku bahoze ari abacakara n'abana b'abahoze ari bashebuja b'abacakara bazabasha kwicarana hamwe ku meza y'ubuvandimwe. Mu mwaka wakurikiyeho mu 1964 Dr. King yahawe igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobel kubera kwitangira abanyakamwe. Ariko kandi yari afite n'abanzi benshi cyane pe. Ni gutyo mu 1968 umwe muri bo, umuzungu witwa James Ray, yamurashe aramwica. King yari afite imyaka 39 y'amavuko yonyine gusa. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Urugamba rwa Martin Luther King Jr. na bagenzi be rwageze ku iranduka ry'ivangura mu buriro na za hoteli, mu bwiherero, aho abantu batemberera, aho abana bajya gukinira n'ahandi hose hahurira abantu benshi. Nyamara rero ikintu gikomeye kurusha ibindi bagezeho ni itegeko ryemerera abirabura gutora no gutorwa, nk'uko umwe mu bafatanije cyane na Martin Luther King Jr. Kuri, Vivian bakunze kwita CT Vivian yabibwiye Ijwi rya Amerika. President Lyndon Johnson yashyize umukono kuri iri tegeko ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa munani mu 1965 akikijwe na Martin Luther King Jr. nabo bari bafatanije urugamba. Ubu CT Vivian ni umukambwe w'imyaka 92 y'amavuko. Ati twari mu gihugu kirimo demokrasi. Twakirwaniye mu ntambara zacyo zose, tugiha amaraso yacu. Ariko tw'abaturage bacyo bageraga kuri 20,000,000 ntikitwemerere gutora no gutorwa kugera mu 1965. Kugira ngo tubigereho, abapolisi baradukubitaguye, baraturashe, baratwishe, baradufunze. Twari tuzi neza rwose ko tutazaba bene gihugu igihe cyose tutari kuba dufite uburenganzira bwo gutora no gutorwa. Ijwi ryawe mu matora niyo ntwaro ya mbere ikomeye cyane iguha uburyo bwo gutsinda no kurandura akarengane. CT Vivian yabwiye Ijwi rya Amerika ati Martin Luther King Jr. yari byose kuri jye, yari ubwigenge. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.